Milano sini tini ni South Bandal Pisili tini 19 August sini Bubagrani Asaima Sal 19 August 1908 sini Bubagrani Asaima Sal abono gisung sini social worker hisabai ba sini jati prasani tangpung okra rok narwai okra rok no belaino khulumongya pharo sini tini ni programa phaimanga bagai Ike taijo tono bela kena hambai tini ni sini o South Bandar bisiwa sini Bubagra Bikram kisu manika debarman ni bad dewo phaimaga khena ni bagai jotono or ani okra sakra rono khulumu ya pharo ani sakba sarono no jotono hambai ya pharo tini ni sini Bubagra Bikram ni bad dewo phaimaga khema ni bagai ini 19 August sini Bubagra Asaima Sal Maharaja Bir Bikram Asaima Sal Nunggu sana sini tipra hastemo, jotono tini kusi ananda ke sentana layo, tamne ke ono sini ras ni tipra hasteni zerul khailamani Maharaja, omni poreng kita sini Bubagra basam raktai rul khaipano ras bangsa sabai rul khaijagya, but ono sini tipra hasteni historical Maharaja ini mana no. Maharaja tini sini tiprasani bagai onek kucu onek kabangma jagaro thangai sini tiprasani bulungno pirjak sini tiprasani kogno pirjak Maharaja tini sini tiprasani silmulri kalami thaka je tiprahastio bo tiprasarok World Indigenous Day je inotiso tiprahastio bo sini indigenous berkamya Nunggu biri hai, nunggu beriamu dan selama itu semua adikar tunggu sakit sekhanya tu. Sini zaman ini adikar, sini jati na, sini culture na, jatuh juga na, sini adikar tunggu, sini the notice ni indigenous the adivasi tiprasa adivasi ramno yang kaham ki sini mengurunan bagai. Ini London na, ekta foreigner country foreigner jaga hayo. Ini London na Bubagra Sri Bubagra Bir Bikram kisu manika debarman bo first India ni Hindu temple khlailango je jagao Christian gulo foreigner rok adbulung bo si bo ekta Hindu temple khlailango inga abo record ama historical sab khaimane ba Sri Bubagra yakhe bira khina Sri Tipasini je Bubagra lai bumara kisu